and you see. Omushomogu gwetabirwa abahingi b'omutano ninga smallholder farmers ku Rugombo division zona ezishaka Bushenyi municipality konka abahingi nibajanga tubine kibaro kugoborora mu kuhinga kwabo ubo government besize tukinga bihingwa byitu na munumunuke bihingwa hati wo muhingi ugoba kake wayiringanizana n'umushubuzi amanu nsiteka mingi tusharura konko mushubuzi atugure sente nke wayija fune sente nyingi ubirego mingi nabwo cyo stero muranga Gavumenti bongere kureta cooperatives bagure ibintu by'abahingi ahabeyi impangu rero nitwa benyuma toyongere kurakurana production eberuho konko shanga itwe nk'abahingi twabasa kutunga mu sente nke nibatugurira hansi munonga so mwene ka Gavumenti kumwa kubasa kutungereraho nangwa ati tukatunga nka market yakubasa kutuyamba mu area yitu bwanyuma yo mushomo tutayayireho bamwe bahingi omfamu zabo kandi ibintu byo batugambire kandi ntubantwenda ubundi nana entandwa nk'abantu tubase kwimusya ki iby'umutindo bw'ubuhingi na muno tubase kwemereraho nk'abantu supporting na household income tubase supporting n'abana b'amashomero tubase supporting n'abantu bita abandi nabatera fertilizer bagitereyo omukwantize obanche obabagirinze ya kabiri nibatamfatariza zitarzo bakiriza fertilizer umwicimere sikwenda bijuma batere fertilizer iri kureta amababi Joel Nkore oryo muhezi wa meya ahabwa Bushenyi shaka municipality ashabara abahingi okutwara umurumogu nka business obuhingi hati no mushuburu kandi cyukubera umushuburu omuntu yazamu arukubara kuhinga arukushaza akahingira katari nafunamo burkashesh umuntu kwakwimuka bananda kuri kandi birigwa byona bihinga so nshimanyisa ngo wahinga byingi notiko kubona aho wajirota aho wabuze Gasha kwa Michael atwachire